Teirabira nti at one point omukulu w'ekibiina kya DP Norbert Mao bali mu kwembiranye n'abandi abali ba member era kubamu abali ba member mwali mu Betty Bakireke na Mboze, mwali mu omukulu Mpuuga, mwali mu omukulu Medadi Segona, mwali mu abantu bangi era at one point bayizaganiako ebigambo nti woli Nsuju ola ati oli Mome ola ati oli ki. So wano omukulu wa DP President General Mao alikati bana ndikwesimbawo era kubwa president bwa DP eri bamemba ba DP akanti Mao ekintu kire mu olukulya ni mwa M7 lwacho iramu okubanga otubuzaabuza oboja jja mulundi mulale ekyo kiwe. Mao yakati banange endagano gye twakola ni mwa M7 wensulawo etawero n'enjimenawo n'obwa minister bona sui bona mbambweso niwa kuba ndi minister lwandagaana eyo. So katunoniye ku omwogezi w'ekibiina kya DP Mwami Kirya Ismail atuwaireku ebintu bya DP alibona ati ekibiina kikayemereire oba kiri mu ndagaano. Sebo nkwaniriza. Yesebo mukulu mwesigwa ne musangaavu nate okuba kumpewo amaina nairobozi ninze Kirya Ismail president wa Uganda Young Democrats era omwogezi w'ekibiina kya Democratic Party. Okay. Mwami Ismail Kirya mukaseera kano baino basuubula bulungi era abaafuna ebifo. Mwami Mao minister secretary general w'ekibiina yafuna obuwagizi bwe NRM yajja mu East African Parliament. Eri omwami wano bazanya mutawoni muno saino ali mu office of the president alikola iwe sebo shiyayo eri kuidali. Aneyanziza ino ekibuuzo ekyo ndikusaba abatuwuliriza basooke bategeere nti kyetuli musaawe wanje yesebo nti kyetuli musaawe eno tikiringa bw'oliko bw'oti twasuubula. Endagaano ya Democratic Party ne NRM tiyategeeza nti tuli kusuubula. But rather endagaano ya Democratic Party ne NRM yali eri kugenderera kutoolawo kabi ketusobola okubaamu nga ensi yaife Uganda. Basebo ne banyabo nikwenda mwidukire nti nga bwe tuli kujanga tulonda bululu okuvirala mu 19 okuba ku President Museveni bwe yaida twidye nga tubaamu ku n'ebituli bingi era niise mateeka waife aidye nga agubulwa obanga amogolwaku buli mwaka buli kisanda buti ojo okubona nti saawa eno eisuubi etwali nayo ery'amaani eryokuba nti tusobola okukyusa obukulembeze nga tutuyiye musaayi nga tubita mu kalulu eisuubi yakenderera irala. So ife nga Democratic Party okujja mu ndagaano ne NRM twalina ebigendererwa bina ntera okubirirangana waneeno. Ekigendererwa ekisooka nga tulikoba nti tuyire ku nnono eyayise mateeka oba constitutional review. Byonna ebyatolebwa mu constitution biyirizibwemu tusobola okutabagana kubanga tulina obukyayi bw'amaani ino saawa eno tulina obukyayi bw'amawanga. Bana Uganda saawa eno bakakyogera lunwe bwe babona ku Munankole n'oyo abaleeteire obwavu bwe babona ku Munankole n'oyo alese Uganda okuba ni public debt ya trillions 9 bwe babona ku Munankole n'ali kutuleetera okuba tulina enguudo embi n'ebindi ebyo. So twali twenda okutaawo embeera ey'okutabagana nti banange tusoniwagane ng'abana Uganda tulobe ku stereotypinga bizibu kwiwanga irala. Abantu bonabona abalina amakoosa ge batukozeeku nga Uganda basobole okulengererwa nga bo wabula nga tiiwanga. Ensonga ey'okusatu nga tukoba nti tutandika okubaako n'okwogerezaganya kuba buli lw'oyogerezaganya ni mwino nga nina obuzibu ni Morgan n'atandika okwogerezaganya obusungu bwe mulinaku bubaawo. So buti bwe tutandika okubaako n'enkola ey'okwogerezaganya ng'ebibiina naddala eby'opozisioni nga tuli kwogerezaganya ni NRM obukyayi n'obusungu bwe tusobola okuma mu bantu nibyo tusobola okutuma abantu okola mu Uganda tuba tukasobola kubanga tutandika artist okuteminga kuku ebizibu bye tulina bye.
ekisembayo nga tukuba nti n'ekiseera President Museveni afacilitating okuwaayo obuyinza mu mirembe. Obuzibu twayagana nti bundi yaife endagaano yaife oba okuba bwe twasayininga endagaano eno eya Democratic Party ne NRM bintu bitono ebituukibwako. Kuba twali tulowooza nti tusobola okufuna ministry twatandika constitutional review ekaali kolebwa. Twali tulowooza nti tusobola okutaawo national dialogue ekaali kubaawo. So twafuna obuzibu nti tulina obuzibu n'omuntu gwe twasayininga naye endagaano. Talinga kabiri mukulu Arap Moi eyalina endagaano eno mu Kenya okusobola okuyiza emirembe muyo. So ekintu tikiri kyakusuubula wabula nga tuligezaaku okuteeminga obukyayi n'obusungu bw'abantu bwe tusobola okuba nabo mu iwanga. By the way, endagaano eno teyamba ino Democratic Party, eyamba ino President Museveni. Kuba President Museveni waatuuse asuubira ayenda okuwaayo obuyinza ayeye ng'omuntu ndowooza alina okutya nti bw'anaabanga aweereyo obuyinza mutabani we ali seefu, aida nga ayogera ebigambo ku Twitter weya ali seefu, mwekaala we ali seefu, abaana baidukulu be bali seefu, bakwerume bali seefu. So buti endagaano eno yaida nga erigezaako kumuwa oweeyamu nti kituufu bino byonna tubikoze, abantu baafa, obwebi bubaire bungi ino, nemu omusinga obugaiga mu Uganda, tusonyiwagane. Bwe tubanga tusonyiwagaine tujakuwa obukuumi kuba saawa eno Uganda tekayenda mukulembeze wa iwanga lyayo mubuwa wanguse kuba tukyetaagisa. Obote yafiira kuliya, Amini yafiira kuliya. President Museveni lwaki tuba twenda tumute mubuwa wanguse aje afiire yena kuliya? Twenda President Museveni oba twali twenda President Museveni yena asobola okufunaku obukulembeze abeeku embali aboneku obukulembeze. So Mwamikiria obuyaka Mwamikiria approach eno gy'oli kwogeraku Munaganda alituuliza alikugibona. Yes, it's a very good approach. So far okuva olunaku lwe signing agreement oba pact eno mission kuleeta kukyusa bukulembeze mu mirembe, iwe mukubo n'okukwo from a personal view, from a personal angle, eriyo progress iwe gyobonawo? Anti ekyo kyendiye kukobera nti obuzibu bwe twafuna ng'ekibiina kya Democratic Party n'obunanfuusi obuli side eya NRM oba n'abakulembeze. Era bw'olingirira aboogerera cooperation agreement ni Democratic Party yonka okuva president waife ayibwera ku side ya National Resistance Movement okuviirala ku chairman we NRM yetabyogerako, bamemba be tebabyogerako, abakulembeze be tebabyogerako, n'oba obunanfuusi bwe tuli kwogera. Era kyobona bamemba oba National Vice President ow'ekibiina ekya Democratic Party Honorable Dr. Fred Mukasambidde bwe twabaire mu lukuŋŋaano lwa National Council e Soroti yakobya ati n'ekiseera saawa eno to issuing a notice ya show cause to the NRM batukobere batuwe ensonga lwaki titwalisobweire kutaminatinga cooperation agreement mu kaseera kano, batuwe ensonga lwaki titwalivire mu ndagaano nga wa ground sisatu oba ina. Ground esooka gye yaweere yakoba ati okuva bwe twasayininga endagaano mwene kutaaku mukono mwene yakoba atute ku endagaano aidienga mu media nga akoba ati eningo eya peaceful transition tibaajogera ate nga mwene yataaku omukono. Aye ekyo olwisi tumuwaamu ku benefit of doubt kubanga yasuise emyaka mwene gye yakoba ati omuntu gy'abaakuuku n'okutegerera ku okulungi nga ali mukulembeze, so muwaaku ku benefit of doubt. Ensonga ey'okubiri ng'akoba ati baminisita be mu NRM baviireyo nga bavoola endagaano eno mu lujjudde, abo twabawasa, abo twabakola tuti, abo twabakola tuti n'ebindi. Ensonga ya national dialogue ni national reconciliation waziranaire inch etambulirwaku okusobola okuba nti bali kugimplementinga, so nekyo kyaviirirwaku. Then president yakuba ati yes nekiseera saawa eno tusobola okutaayo notice aye twewo omwezi tusobole okuba nti twena twekuba mutoki kubanga nasayinga endagaano eno nafuna criticism okuba mu kibiina ekyange
olakoba ati watunze olakoba ati wakoze oti oba oli awo ne byavireku omukulu okuba nti tahonaringa ndagaano yaife. Okay. Mu mbeera eyo tuligezaako okutaawa embeera NRM ne mu mwezi mulamba inotuwa ensonga lwaki terminate nze endagaano eno olw'ensonga olwa ground said national vice president yataire mu ndagaano. Okay. So, on a personal view, endagaano eno to a greater extent ebe tetutuukibwako ebigendererwa byayo. Okay. Aye ng'ekibiina tuligezaako tulina process gye tuli kutaawo okusobola okutuuka kunina oba okusobola okutaawa embeera ey'okujja mu process ey'okutaminating endagaano. Era bwebanga tibatuweire ensonga eno, of course in 1 month National Council erikwiramu okutyama, NEC erikwiramu okutyama, tusobola okutaminatinga endagaano eno kubanga endagaano eno bitundu 7 ku buli 10 eyamba Democratic Party eyamba President Museveni kubanga yatuuka ku beine biyinza n'omutuuka ku bwabanga tagihonarinze. Well, so mwami Ismail Kirya ndi kulya bulungi ensonga olukwinonola era olaze nti obuzibu tubaire bwaimwe aye be mwasayinga n'abendagaano n'abatabeire na bwesimbu. So ali kutuuliza atandikira okuwandrenga imwe mwasayininga mwengira mu ndagaano omuntu gwe mutategeera because kyabuntu bulamu bulido otegeera nti ndijja kukolagana ni Kirya aye enkola y'ebintu neeno. Mwai Mau yakubanga na Uganda nti mana Mwai Museveni akuvuga oseka wirubalo muzira bridge mpigano imwe mwengira mu ndagaano n'omuntu gwe mwikwingiramu naye nga timumwidi mulikwekanga bwekange buti. What is it exactly? Mukulu Mogani nenda okukobera nti mukulu President Museveni ebigendwa bye yali nabyo ng'ali kuwamba obuyinza oba ng'ali kuyidda mu lutalo okufuna obuyinza byawukanira erala n'ebigendwa byali nabyo saawa eno mwaka 2025. Tikituufu nti President Museveni tahonaringa ndagaano. Iwali tuwuliriza ne Mukulu Mogani osobola otuwa ensonga lwaki Moses Ali saawa eno akaali Deputy Prime Minister nga saawa eno aliwa bwandusu bamugema bugeme kumulembe kabulembeke ku katebe okutyama mu parliament wali tuweire ensonga lwaki akaali eyo yali ndagaano gye baakola lwaki agihonaringa. Ekyokubiri okutegeera nti obuzibu buli mu muntu tibukutoola kugezaaku mbeera yakwiza mirembe. Twena waneeno Mukulu Mogani oyinza okuba oli mufumbo ze nani mufumbo aye we twajja okuyingirira obufumbo bwabwe obufumbo bwaife twajja okubwingira ng'eriyo obufumbo obuli kusasika. So buti twalisinziira awo twakoba nti olw'okuba obufumbo buli kusasika twena tulobe kuwasa oba kufumbirwa. Nenda okobera Abannayuganda nti President Museveni yes alina ku the other side ey'obutali bwesimbu aye tikitulobera kugezaako kumugezaako nga tuligezaako okulubirwa okuyiza emirembe. Ife tulina ekiruubirwa nga tukoba nti saawa eno engeri gyalina ekiruubirwa saawa eno eky'obuyinza n'ekyokonsolidating obuyinza tusobola okumugemeraawo yasobola okuhonaringa endagaano eno. So tikiri nti titulina kugezaako. We need to keep on trying and trying. Abantu bali kambwalira Mau Nelson Mandela bwali mwikomera nga bankamusiba emyaka nga bwe bamusiba emyaka 27 abazungu batandika okumwogereza nga bankamusiba emyaka 15 aye baje okumugonza ng'ali ku myanga bankamusiba emyaka 25 n'otandika okwikiriza ati n'ekiseera nje mu ndagaano n'abazungu. So kino kyetulimu it is a process. Tikyakoba nti kyakufumba alemere etokweite essaamu saawa 2 dakubeeyira. So Abannayuganda ndowooza basobole okutuwa obwire mu mbeera eno era bwe tunaaba tugigwisa bubeera kubona ebivaamu. Abakayukire Mau batuufu bayina ensonga daabwe. Okay. Nze fena abali kumukayukira tulina ensonga daabwe. Era ensonga y'okukayukira Mau osobola okugiraageranya ne President Museveni. President Museveni saawa eno alina obuyinza. President Museveni alina buli kimu. Buli saawa eno takaayenda mbeera ya kumukayukira kubanga n'alina enkasi y'eryato.
Okay. Bwabanga na ine nkasi eryato nota saa weno n'omukanga adda kuyuwa eryato lino na munanda. Kali. Ni president mai ubwali. Yetaga saa weno kutakuninga, yetaga kukambuwalira, yetaga agema bulungi mu nsonga lino bobanga omukoyi. Kali ne yanze ino sebo mwami Ismail Chiria omwogezi w'ekibiina kya Democratic Party. Olwakere kotwaire. Kali banange mwikirize ensi nebyayo eyolwalere koma olunako olwencho tudakuba ni Honorable Captain Dr. Mike Mukula amyuka National Chairman w'ekibiina kya NRM najja okuba mu program yaife eyensi nebyayo. Honorable Captain Dr. Mike Mukula ajja kuba buterevu mu studios